Kompyuta utaalamu na utuwika nisiende na kuongeleka kila muthenya na kompyuta katika kilungu cha thayu witu muthenyani wa muthini wa kilungu kicha guchendete cha uyani wia va mutongo TV ngwatani wa mukamba twitha twiko nawe wa cyber nyini ta wa Steven Mwema kwatene na kuma yu mpaka muthia akatukuna wezi na indi mwanda museisi ni twavika vandi ni wa cyber neke ndomba na uya uthu kuma wata na witha wili hata nita wa Steven Mwema tokwatene mpaka muthia watindata natinda nesa uya wa cyber wambisi ndi ambisi mwaka wa ngilile na nyanya 2008 yeah kono kumanisha na umete mindini wa uya no ni kalangita na yu ila upingwa uya wa cyber hii wale tewikata ni wamba usomea hii kana wikata ni kanda wese thena kwa experience isu utono pingwa ina ndiye school nasoma na netha na know how lakini uya wa cyber ndu ende na uthukuma na wewe thawe kwatite experience na yu jenda kupingwa uya cyber nani rosomea cha wale rosomea yulu wa kindu kita wa computer packages ndu utona operate general computer operation na wa mana whether na know how hisu hisu ni ku lead ya okwithia no type kindu kita wa type setting no printing lakini mono yukila kitha mono nthini wa uyo wa cyber peki no andu angima batawa na ingeo na ila kwa school ndo somethawa kita wa internet mabatawa niki mabatawa nundu either mundu etha ibata na ungenda gabingwo bwethe competitor ndakamane muno yumbe wake isu no sindu imo cietha cio factors ano masiasa mundu ibingwa cyber hii akuna mauna meva ni mundu meva lotonyo kuna ndini wa cyber services cyber sindu cia online ni cio mbingi for example nini tukumana na maskulu pesindu sita wa registration school registrations pesindu ingi sita wa names pesindu ingi sita wa tipad pesindu mbingi cia online nundu institutions yo ndani iliketa katika online pia no metha mayo kama kaenda sindu sio si combined wa izo idaye ila ku print ila ku sobia na weki akava izo ni binding isi binding pia kindu kingi kitha kita wa scanning ni weki ya document yaku ukaumya tesa exactly copy ila yethabo izo no yetawa scanning pia kingi kita wa lamination no wetha na laminator ukathiela document yaku ye ile nae ni wa seal na wa me prevent from other na oya ndo manamo wao diundo de ile mbewa o mundi kama na oni kuiliada ndio kitumina thiwe na vision ya meta future ndiacha present future nani ndo na oni ila si ukita na ila si eteletwa nani ndo sisi ya oni ndi tia au mundi na uyambe wewe na wa cyber mundu no ume direct school ne kusoma packages na yo kabingwa we wa mina nikana wethe na peki nukita wa attachment uyoni wenda kuulani mo nduma utobu school wa blindly no yoka ndika imo uthokometa ni wendia nende to kundu several na ndikito ni na mtumbo ses kuma no school ila siambandikie although sio ya future yakwa it came wa cyber wokie nyenzo menga guidance and counseling generally ko ukethangia wewe ndo byangeka ndo sio ndo makadhala na so mya guidance and counseling na manda we awa ne dia kumbe kwitha na tumathangu twingine undefended na kwitha we na know how different areas ni undefended so na run na la field ya wanonya ko itekindu na sia I want to know more about computer na ikwa mundu na mukulia we ambitikela na ambandika na from there ni nambe sio lani obo wa computer na lani na uma wanetha ni musio na ikwongi aina ake ambandika na twathukumana kila ni manite cha we are who and a lot of faithfulness and then wenda kuthiuni either we faithful ninethiwe ni faithful kwa boss isu ciakwa nundu actually wambela na umie kwambie ndio na be mundu ngi uthukumana nake a close
wakeli ila neka lile nake ila wewe na umana we thia ndata na kwa saa isu na ina opportunity ya kwambia kaundo kako na mbisi ata loton ekalangile nake abinga na usiola waipo customer ila na ina sio vindane yu onako ni wa miende ikwa meri niki ndu ina sathi ya with one heart na ndia abo dia boss yakwa nina manengete ndai na vindesio thukuma kuna uyu na we wako mwene imbesa ila wakwara ni lokwa sike na kipato kingi muno sio na kipato kanya ningi no wisi we ungua meo ndu ya lakini ju wabikia kwithona bandu bako no mana ndu ukajolete masafu mako ndu isa musala ndu wanania na kiyo kwata o kila muthena o kiyo kusukuma maisha ndu isa chanania na yue pe mundu we pamusi utesema ndu ma computer nenda tusoma computer baini pe no tutabie kiwa computer ni chao petha ni wapenda mwita mouse watu yakini chokitawo iya jeta wa mouse Ezuyu iya jeta wa mouse ila ya weka iya ku monitor ila wende na watukuma pe ingine ta wa CPU ita wa Central Processing Unit we kizongonicha kama niyo heartbeat ya computer yongo actually CPU Central Processing Unit niyo yungo ya computer in display ita wa monitor ya ku display ya indikila weki ya katika CPU indika kuonya we correct kana you are not correct na yena na yesu ita wa keyboard niyo yitha na keys loto no key na ino niyo monitor actually we uma kwa keyboard weki ya is to ya wa kwa Central Processing Unit na ituma kwa monitor in display anene simu sasa no kwa na kenda wako melete ni wiki asidi no wiki asidi ukatauka ni kiasi ndipo kwa asindi ndo wathi we ndo chao we ndo kwikia documents no twikia kwa asindi ila wamboe kawese at least no weka la we wamboe kawese maisha wiwa matema sio odidi kia bina na kawaji wakasio takanga ndo rakwa ni wa field yesu ayue kwa tutabie uyaona witha we important muno wa customers kwa tabie lo customer relation utona ku relate na customers ukesethia ni mwetha mwina biashara yako ni etha successful one thing customer yendete faithfulness ata ila whether out trust documents yake keep secret kwikindu kimwe customer ko trust yana jo chakeli dukathi aikila yabo ko motangazi tenza nicho kidimina mia it needs a lot of privacy yenda mundu ina privacy na customer yenda mundu trustworthy enda mwatia ni we wake othele sana make sure kana hakikisha we wake we available sana na customer ni wenda mundu faithful wakaunenga mbeza mbinge utono mwe wandiba muno ekangu nenge netilazy yakwa ngotongie with our draw na wa create interest ya customers na customers yuma kwako na hiyo latho kwa ma online ntundo mwana ku print na ku photocopy nondo ni wese thango yemu maslingi noto na keleti wenda kumembeza na tabu ma online nike pathokanyo kese thia non ta wa mina value ya ato kase uyo nona ile cho charge mbesa hii na inona factors ila nda utapya lakini si tha sivo ndo charge blindly byo cost sia kuweka hapo na kila we on the week ani wenda profit kwa uweka ukakatulate your managing affordable kwa customer ndukamwe exploit ya sembe na agenda kewe lowewa uwitha na uwe yithia ni standard mundu wa thuko masai bale the creative ti mundu ai mbongolala ukile watu mwake ni customer expect yake umumese kinge witha wa mwichetheka uni wendeta accuracy na kindu standard na kindu acceptable all those three things whether na kindu standard no attract ya inge na ingi nyongoni ya wasimu ngabia ni na okite ni nziani amia nathi wa kwa kuinga nya na ni nziani na bika ni ungamela baka mwalika wa bika cooperative ngone ebu ngosabu akama najue wabika ndi mwalika ulikango ayene mwanga ma cooperative wanga ma cooperative ningu kwosa niki nundu inese osune mundu important ukwenda one waka with a win bright so I value that person very much we mbona na kisongo ye jambe ya cyber eka experience
na ile kudhani na chao one wale tena kindu kita wa computer ingi computer yo compulsory ni compulsory isiwe tena compulsory kindu cha lazima wanazike zongoe compulsory na computer no ida na kindu kita wa printer ni la ya kumi mathangu hiyo ila ya kumi mathangu wambi ya siolo nyimba ile wiwi yako nambi ya computer emwe no mundu esibe ndo niwe amasi nambi cio ya wakwa uya wakwa butchery na pisa ya ng'ombe waku ni wakwa nambi na computer emwe na print emwe na umabuna ne kalapu muno niende na ungro ana ngro slot ne so kiluwe thia na ongelengi naende yewe uya computer kindu kimo mundu wa biashara ndenda mundu kusango no bikia abandu kethia terms nusi ona we witu witha na hubs na down ukethia la kusio ni wolwa kana be uni windi uka misuse yo munde kula we diolo usia tomorrow ukegenda ni kuongela assets ukongela assets yako for example nani na computer ngongela ile kana ngongela itatu na ndiende ya na ungro kuambia na besa nambisie computer uya wa computer nambisie ngilimbao 20,000 na saizi ndina kimwe ni bebende kana computer watu ya computer na printer peke ndo kingi na photocopying papers no watu ninge ko amisa atu basha with at least iweke yana na we hapa ndia mbezi wa computer it is a very funny story ndia ina capital na ya tulado pesa tuikia wakati ka tulado box mdoso basi na mbezi katika box ka ona iwanga yake wasilingi 50 no matala ile wiki akana weka kumi mbuko blend ile wiki mimi ndia atala kila neza vya nini mbuko neza kina excess na wambo kana na waki mnane yes lingi 50 na ikasia ani wetha wezi sia hata kana wesio mana mwisho ne sio mana mwisho no ndia ndabe kila na tangetiete actually nezio kana sisia na bingwa esando ko yakwa nethe yengili 17 na mane oyete binana na yete for a duration of 2 years oni muandike yela no gia nazizia nethia na 17,200 iwe thia kamusala kala na ina kona kwa kala na ina hivi we yunongelela buti apikangili 20 so yani mbidi na semba ilovi na inaowa computer anaowa kaprinda na we thia yu computer jo ya nsio muno lakini na uyo kindu cha yobo na no kanambia na yusa isu nini kwa dia nomba ndai vete ndululu yuwe the buno ni ambinga mboi nena na boss ambitikilie dambise na ndimweba nanga yandeja nena nake nomba na iva 4,500 na nambisia o chumane na mweba ngilile inge na mweba yanga yakitito nenga okumisa na yakito mukita akito mbenda etu mina bioe mundu itho komata we ona utenda mbesa sia kila muthenya sia muthia moisi mbombanu utona kwetha wena discipline yata ukesethia imbesa no manondo utumea na ile ingi utona utonga theni wa wia wetha wena financial discipline yata one thing ni wetha wese we disciplined nombeno ni yalete kwebwa muthu kumyola winake ni walete omoeba chakeli ni walete thana biashara ye therani yete ndwali to ayoka ya capital ni walete kwitha withika kindu kita wa saving ukethia mbesa ila wakwata pa muthenya ni wa save some amount of money ukethia nwende na kwika savings yako ni kana withie uni kana uke muthenya la tutawese ni wethia no keep on running ya your business nduthu kumambula ni lugethia uni waya uni amuka withie yingi wiyo ambezi ingi kwetela nipa umela emergencies for example ingini withia will customer akwetia motiani na ndwi na intention ya motiani ko wale da wena we calculate masafu mako kethia mundusu school yesu yale taika motiani na wale to masapula ya motiani timina byo no tuvundisika kama computer kwe kondo kindu kita wakata and the best kutila na kuya babange kita wakata and the best abege kita wakopi and the best neko copy no best yulika kwa computer ukayo kosa kai koniketa wakopi and then document yaku yandikite ni uthoche cha thini chakwa we highlight ka ino ku copy highlight ni wekada
kwa highlight ni kuka select kwa select ukasakua ukasakua in the means uisakua kindu chu na you open a new page obuji oithio ukiandikira katika page isu uikasakua na bwithio paste isu yeta wa copying and paste na we copy hata ku copy ndo wa highlight kana wa ka select ndo right click you select right click ne copy ne aka right we right click na with ubeda na paste pe copy na with ka sapuende we pine yamba to paste we da wa copy na wa paste neto amana kompyuta nyo yino ne bingwa sebe yako ne muvyamu ndo na neto va Mutango TV newe moja na kwa nende we ne we awenye musio ini thitwe ndienda nesa na wo Mutango TV mboya yakwa ne uikathele amen yende nesa ni thitwe uitupikia no takwa nyindi nona cindo tai lakini nda we yakwa no ngunene na no ni sibe omundu tona utetheka actually ezu withia no undu tutona utethanya ni sibe omundu wi bandu ba yogeto ngangana yambia chao na no how and si aikata oke bala ni ngumunenga free training ya kwa Mutango TV kata Mutango ni muvyamu no Mary asante na ndi mwenda museisiane uya wa cyber va Mutango TV ngwatano ya mukamba ndine wa Kilungu uya ne uya nyine ta Steven Mwema ne to amana mouse to amana keyboard ne to amana ku right click na ku paste na mwingi to meta highlight na kasa izi sio ndene to imana to ambothi thio muone vai nini to sio kitha tuna mutaalamu va studio tuna nenesie maondo mavi ya sala twethe anavo